Društvo multiple skleroze Srbije obeležilo je Svetski dan obolelih od ove opake bolesti u Atomskoj banji Gornja Trepča, koja rehabilituje svake godine najveći broj obolelih. Cilj obeležavanja Svetskog dana MS-a je podizanje svesti javnosti o samoj bolesti kao i o poteškoćama i izazovima u dijagnostici i lečenju. Organizovan je i okrugli sto na temu Pobedimo multipla sklerozu, kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva zdravlja, rada i socijalne politike i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ove godine Društvo obolelih od multiple skleroze Srbije akcent je stavilo na lečenje interferonom, zapošljavanjem obolelih od ove opake bolesti i na rehabilitaciju obolelih u Atomskoj banji. Čuli smo obećanja, nadamo se da ćemo sledeće godine dan obolelih protiv multiple skleroze proslaviti sa, nažalost, mnogo većim brojem članova koji će dobiti interferon preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a mnogo bi nam draže bilo da i naši članovi dolaze u Atomsku banju preko fonda 21 dan, makar godišnje. Mogu da vam kažem da u okviru našeg udruženja dramskih umetnika takođe je na dnevnom redu zapošljavanje ljudi sa invaliditetom i da postoje takva mesta i da mogu da postoje takva mesta. Mi smo imali glumicu koja je godinama sa multiple sklerozom igrala i društvo je to prihvatilo i lečilo je. U stvari smo je tim radom i tom bolešću smo je i lečili. Multiple skleroza je bolest koja osobe od 20 do 40 godina vodi u invaliditet. Lek interferon je Republički zavod za zdravstveno osiguranje uveo na listu i sve više pacijenata koji ga koriste. Ono što je Republički zavod pokušao od 2008. godine da uvede, to je obaveza, odnosno pravo osiguranih lica obolelih od multiple skleroze, pravo na rehabilitaciju u trajanju od 21 dana. Pravo im je omogućeno, stiču ga svake godine o trošku Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. Vidim da je ideja i intenca da i Atomska banja bude banja koja je ušla u mrežu zdravstvenih ustanova. Problem obolelih od ove opake bolesti je problem cele društvene zajednice. Budžet za pomoć obolelima je mnogo manji, a na to je uticala i ekonomska kriza. Ono što je zadatak pred nama, to je da procenimo u kojoj meri i na koji način ova privatna ustanova može da se uključi u, da kažem, sistem državnih institucija koji se bave ovim problemom i to je nešto o čemu pre svega svoju zadnju reč mora da kaže struka, odnosno fizijatri, lekari koji procenjuju kakav je efekat lečenja ovde i to će biti u nekom narednom periodu. Donošenjem zakona za osobe sa invaliditetom je zadatak Ministarstva rada i socijalne politike. To ministarstvo na mesečnom nivou za potrebe osoba sa invaliditetom izdvaja od 20 do 22 miliona dinara. Ono što je veoma važna aktivnost koja se bavi Ministarstvo rada i socijalne politike je saradnje sa udruženjima. Dakle, sve ovo što sam pomenuo, dakle, harmonizacija, donošenje zakonskih, podzakonskih akata, sprovođenje strategije, sve te aktivnosti Ministarstvo rada radi u saradnji sa udruženjima koje okupljaju ili koje se bave pitanjima osoba s invaliditetom. Mnogi u Atomskoj banji dolaze više od 30 godina i ovo je banja koja ima tradiciju u lečenju obolelih od multiple skleroze. Nastavit ćemo da poboljšavamo uslove, rekao je direktor Atomske banje Zoran Kaplanović. Očekujemo nastavak ovog procesa, očekujemo da postanemo deo mreže, jer ako kažemo da već osiguranici Zdravstvenog fonda Republike Srpske, udruženja iz Slovenije, ugovori sa udruženjima obolelih od multiple skleroze iz Rusije i Engleske, apsolutno nam daju za pravo da očekujemo pozitivnu reakciju i da ovaj proces, saglasno procedurama, izvedemo do kraja. U Atomsku banju od privatizacije je uloženo oko 120 miliona dinara, dodao je Kaplanović.